أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe men julɓe, en garti habrude ko fati e naafilaji men lewru korka. Hande ko jofde tati lewru korka, naafila jamma meɗen jofde tati. Ene juule darɗe jeegom. darɗe ɗiɗi fof salmine: yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummil qur'ana marratan wa suratu inna anzalnahu marratan wa qul ya ayyuhal kafiruna marratan wa yaqra'u hadha du'a ibada salam. Wonande noon almuɓe joom bindi en so jiɗi yiide ko kaalaten ko, ɓe jahata ko deftere ene wiye awnul ulama ussalihina, tongode 95 ko toon ɗum tawete. awnul ulama ussalihina, ballal anduɓe moƴƴuɓe, ɗum firata e pular. Mbiɗen jamma jofde 13 naflete ko darɗe jeegom. darɗe ɗiɗi fof salmine. darde fof ene jange fatiha lawol gotol, inna anzalnahu fi leylatil qadri lawol gotol, qul ya ayyuhal kafiruna lawol gotol. So jomum gayni noon janga oɗo duwaw mo jogorɗen haalde ɗo o. duwaw men jogorɗen haalde ɗo ko allahumma arzuqni fihi zahna wa tanbiha wa ba'idni fihi allahumma arzuqni fihi zahna wa tanbiha wa ba'idni fihi an safahati wa tanwihi waj'al li nasiban fi kulli khairin unzila fihi bi juudika ya ajwadal ajwadina. So tawi jomum juuli darɗe ɗiɗi kalɗen jeegom ɗe, so salmini, so tawi ene hattani janga oɗo duwaw mo kalɗen ɗo o. so tawi o hattanani, o waɗa kala duwaw mo hattani, o anniyo hen moƴƴere aduna e lahara, o anniyono hen kadi dendagal julɓe fof. Wona noon naafila o wona alay saago tan ma waɗe, ala ko ene yiiɗa tan, sa waɗi ala ko bonnata. so tawi kadi aɗa jogui naafilaji goɗɗi, aɗa wawi kadi wattude hen, ala foof ko bonnata. paɗe so ɓeydani darde ustata ɗum. o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane.